Dobrodošli na kanal Životna sila. Testo za picu. Sastojci: 375 ml tople vode, prstohvat šećera, 1 kesica suvog kvasca 7 grama, 600 grama običnog brašna, 1 kašika soli, 60 ml ulja. Pomešajte vodu, kvasac, šećer i ulje u maloj posudi. Odložite 5 minuta. Pomešajte brašno i so u velikoj posudi i napravite udubljenje u centru. Dodajte mešavinu koja je odstojala 5 minuta. Dobro izmešajte. Stavite testo na površinu koju ste prethodno posuli sa malo brašna i mesite 10 minuta. Zatim testo odložite u posudu koju ste premazali sa malo ulja, kojim ćete zatim premazati i testo. Pokrijte plastičnom folijom i odložite na toplo mesto da se diže 30 minuta ili dok se testo ne udvostruči. Na pobrašnjenoj površini premesite testo i podelite na 3 dela. Svaki deo razvijte oklagijom u disk od 20 cm. Stavite nadev za picu i pecite. Ne zaboravite da kliknete na like i subscribe.